muslimun terega ves miyad mivani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eid meelaadu faha kuran fasha mi konta kun ay kametto kihinen vegen ule kametto christianun tedemme isa alayhi salam duniyan ufame wadagen doge ufa faalu kurum gotun ebami humikam faha kun ule mikan ai islam dinuge teriya tin sateka haru emme hewegen wa tin jil nimigen diuma fahuga anek kolun mi sunnatu ga hulwerin kura kamennun miyadues kommegas den allah subhanahu wa taala ge hikume vantakan nikan deke nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith korwani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raj timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam medinuga timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam kaagam wadanu gannawa kame koffi kama wanama e mihiga kan raddu kurevigem kiha riti wahaketto kiha tedukam bodu wahaketto rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kurawwa fennen enabiyada ke emme lobi vi insanun sahabin kan kurawwa fenne tabiin kan kurawwa fenne tabaat tabiin kan kurawwa fenne den kombe to hewkame gotuga ekan qurani mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobiun gotun ekale fana tabaunge badaluga ekale fana uredu mennunto mige faha kollan jeenu kutaaki adi miyennu shaytana mimihunge tere wadifawa goi duniye kankolotoga bay gawmtoga mikam fa kure shaytana mimihunge tere wangotaki faaluga kandeeligen enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam avaharawi duhaki rabiul awwal mahge barawna duwaska eduwas mibami hum mifaha kurani ufalaku jalsa kofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufanvevadaigathee dhuvaheh kiyafa hitama kolenne ei bodu dhuvaheh enge to rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahare vadaigathee dhuvahaki bimun abatuge abada wahi kendigen diyeje qiyamata hamiya bodu komennunto emme hewegen wa emme loboti insana duniye duko vadaigathee wiye rabiul awwal mahge barawna duwahu sahabina vadaigathee kineto umar radiyallahu anhu e jabbar warugada mujahid al faruq radiyallahu anhu kineto vadaigathee hama buddhi filadiya kon khabara kunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniye duko revi khabara nikme vadaigathee kandi uran dammawag mi qabul kurwena wa kenune mi wa ka dakka fi mi haku timanna karuburi kollah hushime ehen namas abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu miskita wadage mistukun khutba devwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ekis avaharwane beflekam bayan ko devum kita sahabin to kamuge bodukan ihsas kurevegen heful netiken bimmacha vettuni mifada duwaheke alugon men ufa kollaf adi bay duniye gomtoga tafatu madahataka naacharangita baabage midus fa kuramundani keuntaka buyunta fonikana tabbahamundani berdummari fumemundani rasulullah sallallahu alaihi wasallam avhare wadagen midu warafahum liyawun fatik mihar muallif avhare waj rahimahullah saudi arabia ga hingunu mubarate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratu ge emme sahafate dirasataka fahu liyumuge mubarate mubaratun evvan hodafa wani mi nanganwe fay ay ar-rahiq al-makhtum mubarak furi rahimahullah liwafa fatik dirasataka fahu liwa vidalwani haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufame wadagenwe duwahe kaman hisabatakun dimawani rabiul awwal mahge nuwana duwahe sawbaki meeladin fassateka haddiya evwana haruge april mahuge vihi ekaviha dimawan bala iruga evves halegga baravana duhaka homa duhaka dimayennuwe kashavaru kamaki homa duheka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufame wadagennevi ei evves mi nubaluwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya wadagennevi duwahe tarikhu jahagenne sobaki eraku ekakavves nenge e nabiyya kame ma fahum mikam ferigem mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud edus olum filwa kanuluwa ekam homa duhe kan kale faanu bayan kurwa fe so hadith tawga em ekale faanu e duniya wadaganne we aharuge rabiul awwal maga baravana duhaka dimale nuwane ar-rahiqul makhtum ga mubarak fure liwani efa widalwani e nuwana duhe